Ulad buha, naigikan ati da bata paraga bali ta acara pamering ati, ta channel YouTube YKB Hilu Anak Kalang. Malakata habayang. Mawuda lupa jaga, mahayla pa manopag yan ngaram o mauri ala amat ang majaga. Mula pakadaka at buka au, makadaning upapawaga manyama. Tarahin na yayi, rijung meka, patingi parangu yan nalipulungum, panau papeka gamakanam, wo jalaga manyama, kalua, kama maka bampahalaku ya tamurukuma, mula ni mor Yesus dia na pamanima. Amin. Uldad buha na renungan terahinaya tak dikia walung tabuku renungan wasiat na kawodo na ala bana purungu tadula walungu talipulung keluaran kawud habul hiwa bajar habul nam lapata bajar dumbul nam na papatada da jika dika na bajar dumbul tilu na mawina na linguna ima kay Musa pandewi ni kalay mauri dapi aku mana dah tahu pada kadekalu tatadula sinay yayi mula bau wiki mabak diwoga ma lipareta nyia mana bawi mogama taunya padira kamultunya na tadula yayi mabihaya bawimu ulbuha mudikinya pengadang bahama tauna bamhaga ja nakapalam ta perusahaan ngera neway awinagu pawanang kalab makalungu butikinya na patamu kamu patabi bawina nda amang udah janga wimu mangu pakeri mamikaduna tanau daba nakana tau dia kana haga kanya kana kapala na nama pereta pelidetang dia kata pakiri kaka batahaga jana kapala na ulda pataurara mangka ngamanay kanaka nama langtaka na pata danuta bata dalo haga day mauri ta lipulung yayi na tau Israelu hadiah ne bana peragadangani ala tata dula sinai ala ba diwona haka lipare taduda kada piaku payadung bad hadiah ya na ati da tak dalu tilboladu batil boladu daka na tadula kagoyak neka kaboru neka rabang makapatamitung taungu neka nakabala na api nama yali na lingu deka dali terompet tu tau na nauka bana paita ni ala nabi hamadi na napamangeda tungu hopa imu saweng wiki nakayiduku banhaganya butinya ta Ibrani habul dua da ta kawu dumbul haing imauri na wongu lipareta abinaruga ku na tau banhalaku pa butinya nabihana dapia kumana batalo pangak dal ongaya ulibuha tapak dua pata modern nutu pia kuna bata bulanya na tabi dan nabihan ni Allah ainya hawangku na tau kareja na mati di malingara bana warang kalabi ainya nam habayang uta abajua takadawali ati mana na patela ko bali bana tikine nangarani mauri nda ay mangumanga datun hakuduku ainya nama paruwainya nangarni mauri bana perukobung mala katarang pakalum kata piku penya wai ala napahaga ni Musa dia jale napahaga daduta mabiha madia pamange datungi pata bilang takaya bata tabi ke kan bihani mauri pakiri ka deka bata belajar
Patahayla watunya tapadau na nama padenungu tak dalu murku dak duta. Amin. Malakata habayang. Hiluyaga mamauri bam kahuru karada tahagamu. Bama paoha pamelanggi na ngaramu. Mula na bam panupa peka gama waingu pulungumu na perangu mawaiga. Pamula madugama kataati mahatau-hatau. Kama maka bam pahalaku ya. Duma pamuruk wai matapintana. Murani mau Yesus dia anak manima. Amin. Ulat buhat didnau naka na renungan terakhir ya abi bula kenya bami like subscribe jaga bami pabarinya taulin jika tahu menau merah kaya nak bami wewarnya na pulung nyemi jika na YKB mur Yesus na pameringu pamalalami.